En is Junior Victor Ledorm. Dit is die ouderdomgroep van onder 7 tot by onder 10. Ons vra vir meer Cornel Oberholzer om asseblief vir ons die trofee vir ons uit te deel. En hierdie jaar se Junior Victrix Ledorm is Leandri de Bruin. Goed, dan ons Junior Victor Ledorm vir hierdie jaar is Marnus van der Merwe. Ons Senior Victrix Ledorm, ouderdomsgroep onder 11 tot onder 14, is geskei met 1 punt. Dit was ongelooflik gewees. Hierdie jaar se Senior Victrix Ledorm, Janique Oosthuizen. Die Senior Victor Ledorm, 4 jaar, Igna Ferreira. Kom ons geef allemaal nog een groot aandagsklap. Ons sê net weer eens baie dankie aan Chantel en Jaco Stoeman wat vir ons die medaljes geborg het. Dan ons regmanne wat vir ons mooi uitgehelp het hier vandag, sou hier enige beserings gewees het. En ons ouers se deelname en stemme op die paviljoen, ons waardeer het. En aan elke ouer wat sy deel bygedra het en beampte, en aan al die kinders wat hier teenwoordig was. En aan Johanita, juffrou Johanita van der Sand, wat ons organiseerder was. Ongelooflike dag gewees, wonderlik, alles seepglad.